Mga Kapolo. Oke, selamat datang di arena Tinong Silaga. Ya, pasalian tu sok pala sila kalau tumabok. Almarhum Pesori, guys. Nah, pamanda kita juga gitu. Ula itu tama sanggala. Tabe iya. Ya, sakit ako. Ya, sakit. Papua ko tuh. Ya. Sakit ya. Bulan melawan bunga. Bulan melawan bunga. Takut. Kamu takut? Tengok kayak boleh bantu. Ulay bulan dah. Ulay. Posogi dola, mana ulay? Posogi ya. Silaga tiyo, posisi mi. Nah, mami kata le. Ya. Oh. Nama mataku, hitik kelemu pa. Bato mic mi. Oh, di atas, Bu. Di sana. Enggak bisa sampai ke sini kayaknya kabelnya. Di atas saja. Dekat tiru-tiru Silaga. Mohon maaf ini kita tidak bisa terlalu berdekat, pemirsa. Ya, posongi titik. Nah, bunuh kita loh, bau tuh. Oh, saya menjauh. Ya. Wah, Silaga mo to dati. Ano lang tama Silaga pa kamu to dato. Ah, Silaga mo. Bar kamu tama Silaga pati. Silaga Tenong. Mana pendukungnya Bunga? Mana pendukungnya Bulan? Ya bulan. Oke, Bulan. Masalah ka bunga. Masalah ka bunga. Masalah ka bunga. Membalan ko bunga. Masalah ka bunga. Membalan ko kita. Di sawo. Masalah ka bunga. Bisa wata ka bunga lah. Nari bunga. Dari mo ko bunga. Dan restu Silaga Tenong. Iya, Silaga mo, Bos. Oh, si palaku ko. Iman na mo. Bangke mo te Bulan le, bangke mo le. Siya ano do kate? Si Pak Adi ko. Milawang ko taray. Si Pak Adi ko kala yung tin ala. Lari bunga. Dai. Saan dito Papua? Ramihan nyo, bulan. Lari mo. Ina tayo mo na. Ini papunta mo. Marua mo, Bos.
Patalo Bulan. Male Papua. Ditalo Papua. Yang penting silakan. Yo, pesang kay Mimi pataso. Ano pesang kay Mimi. Oke, mantap. Pataso nila. Oke, si Talo. Ditalo Papua. Si Talo. Di Talo Papua le. Yo, buka itu ano yo, pintu dua. Di Talo Papua, guys. Oke. Tole tole. Oh, tole, tole, aquí ano, tole. Tole, tole. Yo, tasuk siya mo tu terong lamay na patamay itu Sokko Lasilaga Lotongoboko. Sokko Lasilaga Lotongoboko. Wah. Laju mama kusok ko. Uy, no kana sa mo kami sokko. Aku mara sokko. Nasok ko dua tuh dah. Sokko dua pala. Oh, mantap. Soko bibi Riko. Oh, sokko. Lalalala. Ay. Alpin. Ya kita lebih budak-budak patu terong tak papalin na. Tasis Tapasilaga idako. Informasi pemirsa, masih banyak yang mencari lawan. Adakah pangkambi di luar yang berkerinduan? Ini mantap arena ini, lumayan bagus. Karena tidak terlalu becek dan tidak terlalu keras. Iya. Ada juga telur dijual di sini. Kalau siapa tahu ada yang kurang telurnya, nanti ditambah-tambahin. Woi, hindi mo tulog tong boko eh. Yo, hindi mo tinutong boko. Mbabira te Sokko eh. Kubuko na mo to ulit shooting tape pemirsa. Eh? Wah, yan na miyala jonti ba hayro ka jonti oy. Iyo. Mata dito ka tanduk na la. Geser ke sana. Iya, geser ke sana ke sudut. Oke. Tutup pintu dua, pintu satu. Silaga terong, silaga mo. Oke, terjadi pertumbuh-tumbuhan. Yan ano si tumbuh-tumbuhan rin lantai guys. Si surun-surun. Sa dalan siya tanda ko na. Oke. Si surun-surun dia. Ya. Pada juga terong lantai kabupaten Lombok oleh. Alay ulangan na lah, ada apa sunding? Sumbi lah, kau tengok lagi ulangan lah. Weh, tak taki mana sini? Pakondi jo. Tarik itu istilah kamu dalam. Sumbi lah, kau tengok mo. 2 hari.
Kaya nalayo lang, nala. Weh, alay ulangan na. Sino pinagtulungan mo? Oh! Mela mo! Malesa. Okay, ditalo Lutong Boko. Italo tiro. Oke, buka portal. Wes sudah mati. Mereka buka portal yo. Yo, alami, patasuk nih. Oke. Tama polemi. Yan na tasuk tu tiro lamay. Ya tula tama. Todi masukan 26 lawan Rinjani Sangamaneta. Eh? Apa ini? Deno matambahan tudil Kampabubun Lasilaga Gadis Silanan. Tirong birar kaya. Tirong segala tahu ke? Namitas. Jadi kan kata tirong sekambil lamar lah. Gitu dulu anu. Lo na pandi na sang mamir, yung biring ano teh, biring portal lo. Woi narang isyara ke teman kambina. Eh? Eh? Padia, tirong padia, petarung. Urutan kayak pira lah. Ako tumabubo eh. Tasir kataya sa diyo ko ite. Pamalik lang ko papaan na dia. Hindi ay painan panitin. Tasir kataya sa dito eh. Mabubo mo kuduk kila. Partai lain ke kasihkan namo sila katirong. Oke bosku. Di dekat pemirsa punya kerbau cari lawan nih. Masih banyak di sini yang cari lawan. Iya. Ini juga om mau cari lawan ini, lawan jenis. Ini juga mau cari lawan pemirsa, mau cari lawan jenis. Eh? Apa? Eh? Apa? Apa? Ya apa itu? Apa lagi drone itu? Apa tuh dongkai itu? Apa lagi drone itu? Dongkai soal tinda. Ini nanti nasa mereka berkata senasang temen truk ya. Jadi dil sulit tu amigo Aceh kampen 2. Apa warna di panita pemirsa? Tama itandai. Putus-putus. Dapat SMS mami. Kau apa tempat keadaan hina?
Yan namang kategory masukan Lasilaga Ringjani sa Manita Group na pasadayday Hilux 26 Gompen Argotani MRT Group. Hilux na pasadayday kimang ite di isang maneta. Apa deh? Kita agak magkita guys. Siluman. Baru rumah lah. Puriwan itu tuan memang. Puriwan itu tuan. Ambil dari kita kandang. Apa? Enggak. Yang mana kini kalian itu? Masih ya, iya masih ya. Orang duk. Dapat masih liu. Iyo masih. Beda kali ni rantai putih dong. Tuh pergi budak-budak itu dong dari apa sini? Ya, jadi yat ke mang kita na pamandapik-dapik do kamang pa siapa itu Hilux na Gompen dako. Saba 20 pasang ate na ada 2 pasang ada mangka. Uyo ay. Sino ko berkulang pura ko sige. Isu may perkuang kila po sorda ko te. Kinuran tambak ba nito le? Kinuran. Bisa tahu nuran do tim. Kinuran dia pati. Oke malata. Remote dia. Remote dia. Bami. Yo, mulai kamu jatuh pintu 1, Paula tu Tony. Kata asuransi na tu kinalaga kami. Kopi apa? Markus ya di mana ini di Makali bosku. Di campaign.
Petarung mereka tuh. Tanya apa le? Mami. Mamirate Todi malas sulan tete dong Ya duka to bulan ni na pamandapi-dapi mami. Na di tole daw ke. Bulan na ipasilagat tero na keluarga lo mayaw aduh. Ito ano? Son, tabi. Matupay kamil na. Oh iya. Still Meloy, test. Malaso mo. Tes 1 2 dicoba. Tes mic. Oke Mi. Dito ka pa tinong na keluarga, banting ito di indah kaalawan. Oh, tuh banting tuh ini nanti aja le. Usah ngulung pantan ini. Depende dito Yate Satria Garogo tak apa balikna. Baik kau tiroy. Dolon na. Boleh tarik jungkin lagi. Oh, tori le, tori dulu kali. Ketiga dua ya. Pada tori kelanti ya. Ketiga dua.
Waktu kosong 1 menit. Matumba sih. Ano napakilan mo di Misaki. Ah, ya mo. Tarik ini tadi tirong beda kan nilakin na bilang nih. Ele. Nanti ko gira. Weh, pirang mini waktu kosong. Pitario kini tiro waktu tepeni calo. Pasi yan ke. Pasi usun ke. Yan na ano na ditandai nilai kumua ngasih laga siap kata. Yo, pada joko mi boko na tu ano na. Pasi usun. Sakit kami. Yon restu stole mo konikki. Iya, Mia. Lalu shock ya. Pada joko kung boko ano. Alaimi. Patama misingana kisusi mitu. 5 menit waktu kosong. Yo. Masih oloy. Ah. Ya. Panggilan ko Tato. Tato ano may bamba. Na siya pa hindi panggungo panitia. Tato. Tato bamba. Oh, Tato.
Waktu 06 menit. Yo, nah. Yo, 7 menit waktu kosong. Itu beri ya? Siapa lalu lah aku tuh. Harga. Nah, harga susunya mini. Yo, 8 menit mo, yo. 20 menit. Yo, pada kecuali pada menyerang, oke, yo. Jadi pulih itu dong. Lah di dada kate dulu nah. Buka itu pintu dua jo. Macam mana? Lius buka itu. Cari lawan harga Tepudu. Oh Firman. Leda ada harga Tepudu. Oke, itu punya timbunya nih nyali itu tadi oh. Yato Serdadu. Oh Firman. Malay pang may panggung satu. Mami pikadang mo mas. Na sanggagi dito kita pikadang. Hali tak kayo. Yato del pikadang ano. Ala bisoy. Demuya dari totodi ni Tio. Dia toriya tang mata. Malay ko mo yopya. Dada para kamu nalaga na. Mula tinde pasebat do. Dapo pali ko na. Tama pirang itindi mati na la. Yan na malay teh. Napasa dia itu Hilux. Halo. Napasa dia itu Hilux 26. Lasilaga Gompin MRT. Kada lang ito. Tori ito. Ngayon mo. Kada ng rihala. Kutole ba napasa dia itu Hilux. Matakuri ko tamang kambi na la ko na la. Buka ba itu portar mi ulay. Tapi itu anu yang dijalani kabel minta tolong dilihat, jangan dinjak. Kabel minta tolong jangan dinjak. Tasir ka kabel jalan te di ako ko tegis. Alay dilang tu. Nampak aku ke. Buka itu. Tabe, Pak Wayu, bisa ke kami ada tulingan no? Dah masuk ke dalam dah.
Kadang orang katanya kayu malor. Siapa tangkeo? Ale tangkeo. Iya to puno, iya rin dolo miala, nang dito na ilako sa yan, ipilay yun ako. Sa mga yan nasusimangalan to, na lang ito singana. Iya to puno miala dolo, tayo yan, iya to puno miala. Nang di mga siya yung mabona na ako nula ito. Alandri pekadang dito na may karinig ka lang daw. Kadang iya. Ano lante matakuri kami to ang kapi na rupri. Ito ano? Nagkaroon riyan, pekadang yun. Ah, eh. Buka mi ratuna tasu. Bukan itu pertama tas enam. Oh, mi Allah wala Bukan. Bukan ke portal, weh. Bukan je waktu, weh. Bukan je waktu. Nanti tutui. Ini apa ni bergabung kau dalam tutui. Bungkai. Kamu orang bilang itu malah. Ya to kapag tapuno bisa milay dolo. Nang dinulay lako. Ito ko mana puno. Alay na ito puno. Nang wala. Landa nakatakot, lumbar ko ay. Tiro-tiro mo kami ito, Tori. Alam to. Ito sa kanala. Ito puno dolo mga lamo ala. Ito kamu jatuh pintu palay ko ni. Namalala ko. Abisi. Nah, petari ko dito mga la. Lo mana datang dah.
Tikarudo maki guys. Kondok itu tadi lada sayur kau budewan. Oh sorry. Weh 200 penawaran. Ya, siapa yang bisa ambil itu tadi? Ya, dapat itu tadi Nano. 200 penawaran. Papangko kuminala kami male. Malayo kemudian dia tuh. Ya, uangnya sudah siap. Siapa yang bisa ambil itu tadi? Hindi kami bisa nana tadi. Oh, hindi mo yung muka. Oh. Oh, temo sa batas temo. Okay, baik. Ya, kasus siapa tu tidak orang main. Napatama itu Hilux 26 melawan Gompen. Anggota ni MRT. Panggilan kepada Bangla. Panggilan kepada Bangla na hindi ipainan panitia. Namang kate Hilux 26 lama pasadia kasus Lasilaga MGS 14. Sudah apa merlatama tedong. Malay ko matupya. Dari sendal ati ini. Patami lete mina. Uy, tanam na boy. Oh, jom ni. Bara. Edong. Edong ra katalan. Ya, ini mah tu Hilux. Hilux 26. Gompen. Gompen mi patama mi. Yan naman kate maapasadia kasus Lasilaga MGS 14 naman kato mamu ubolong pantan Lasilaga ayam potong kamali. Indo kasi nakatira mo lang. Dapat bete yan dito. Ako mali sila nakatira. Apa dante Hilux sila ka si Pera na sila ka ano lang tele, auto le. Tar mo dante. Belum perte mang kada ada, ang italo na.
Yo. Gompen. Beberapa ni mana? Dah mana ni? Malas soleh. Yang oke, kare ke yo. Malas sukan eh. Ada lah manggil ke inde panitia. Ini dulu kan lah. Ito, ano tambay yung maya? Wow, apa? Boleh mana lo dia li? Yo, dan juga tidak nak keluar dalam mesa ngala. Hindi tao bako panggung. Hindi bako na panggung panitia. Bisa ta pasisapu-sapu. Tidak mau dipopela da aduka. Mane 2 minggu patangan lo saya na. Yo. Panggilan kedua Gompen. Jadian nawang kate na apa saja dia kasus Lasilaga MGS 14 namang kato mamu bolong pantang Lasilaga ayam potong kamali. Oke. Ayam potong melawan kerbau pemirsa. Ada ayam melawan kerbau.
Gompin. Ano dia? Ya, kamu kau kumain Woi, 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 woi. Malay ko mo pye. Woi, may lapo tu. Ya, wallahi kau ya tu sabah masih asyik hati nama tu. Ya tahu pintu dua, pintu itu dah lo, tapi pintu dua. Kau perlu teratin din na. Ah, tira lagi. Papua, Apa ada kerletan ale? Tayo du kena sila ka jong ti. Ada sakit ni. Allah. Kesulim kita pe. Ya, jadi himbauan lah kau kita. Tak si bisiki-bisiki bang kamu. Tak saya mau tak papaya mata. Tak si bisiki-bisiki bang kamu. Ya. Kalau dikasih bisik-bisik kami petambah ni Jomik. Hukum bang kamu. Petambah mana? Ada yang telah terpagau. Okey, ya Rita. Jadi dilarang bermain judi dalam bentuk apapun. Okey, baik. Okey, pakai lagi. Ya, tu tayo ko sila ka mo. Tahu pirata? Bita betul tu ah. Jalan 5 menit.
Dari sana tuh kosong. Wah, pasiram berni, pasiram berni. Waktu tan Silaga. Kira-kira kata. Tenang saya mau kosong. Kok dilem tuh? Ya, pada yang kami buka na to. Oh. Sembari. Oh, ya. 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 Ya, dorong Mi. Woi. Ya, susir to. Ya Laimi. Uli. Kita pertising 7 menit waktu kosong. Ya, jadi makasam patutero ngolan. Kita ulit piti nama apa saja dia tuh. Namang kata ada ke opa. Delapan menit waktu kosong. Alay email lang tu. Sengaruh mo. Cahaya. Pantajor kung buko nagisitutun niya. Nama ni si Kumpang Mari. Kaya na kilaga. Kaya tak boleh kilaga tu. Joro kumukuha na to, Firman. Oh, Firman. Joro kumukuha na. Hilux 26. Oke, baik. Desetalo. Jaga kalawan to, jaga pelawan. Hilux. Yuk. Yo, jadi itu kita jatuh pintu 2. Tas step na mga mo tabuka eh. Tas susunod na mayroong lamay na panamang ito. Kasus La Silaga MDS. Kita lebih dengki man may kutana na ako kumuha nata na pioner ni panitia kung Silaga ito terong. Jadi dia pente na MGS plus
kumuta na lang nun ito may ke lam ito terong. Sabak terong masya ada ina. Bayi lagi dah ada tu pentalon. Mereka sabalu tu masih ada dia tu pintu gerbang yo. Pintu 2. Sabalu, mana sabalu? Sabar. Sabalu ke pintu 2. Oke, Pak RT mainkan orang. Kita jeda dulu Bisa guys. bisa pakai Kita dia akan kembali.